whaweta ki pia malo mo e tau te maua e pongpongi whakafofa koe ne tau kalofia ma koia ki pongpongi pule lulu, a tau noa koia e mahina koia ko September. A whakaosfu kene o September e wanua tahani ma, pia whakatawanga e pia ku alomari e mea katoa pia me apina. Koe ne tau kalofia ma, uto oia pia me tohi siope, ua e wahe, te ulau atu e vesi fitu pia moe walu, pehe a hono whakarea. Pe ango ia se tane me ao si hova o ne tai ake siope ai ngai hanga tā maki mamahi. O whai mi hono awha e o ao kino tumu aki. Pe le to'o eia e konga ipu mau o tele akia, pe a nofo hifo ia i efu. Koe kaweina i tau kalofia ma o peheni a ono whakarea, koe whakapuri a siope, ki he mea koe mo ui kuna he taimi koe ia o e whai ngataa. Koe whakapuri a siope, ke mea koia koe mo ui kuna he taimi ko ke whitaurua ke pia mua ahi. Koe mea kumaari e koe e tau wakai ki he natula koia koe otua. He kuhi koe hanga he otua o koe whea mea kotoa pepe he vani o tukuia e mo ui koia kātangata. Pia koe ne, kuni whea kātoko he mea kātoko koia, koe ne uhi ngā, ka paure o ke whea mau ha mea, pake alo whakasio hatangata. He kosi ia e mea e koia. Hanga koe ni. Ka pao ke whie mau ai tui, ai faith. Te ke aru ka e palahame, o spao he otua i he moia e palahame ai tui. Pa te ke ako lewa mei ai. Ka pao ke whie mau ke ilo ai worship. Aru ka te vita, he ko te vita, o ko spao he otua e nau koe ai tangata hupu ka tangata e lotu. Ka pao me o ke whie mau e mea koe kātaki, alu o whakasiwa siope. He ko siope ko whaka nau he otua ai mea koe kātaki. Ka pao ke whie mau e poto, ai wisdom. Alu whakasiwa tama ko Solomone. He ko si whao koto he o tua ai nau. Ko hono uhi ngā pe ko si hanga o tua tui whia mea koto mi he wani ki mamani o tuku ia i hatangata. Ke whai ngō fua ho alo kumi. Hanga koe ni. Ka pau ku mau ho mea lere. Te alo whakasio haha. Te alo whakasio ha tama engineer ki hanga fix ho mea lere. Ka pau ku mau ho computer. Te alo whakasio ha tama computer ke ni hanga fix. He ko si whakanau o tua tako taha ko ia ke ni hanga o fix. Ai mau ko ia ki o computer. Ka paure o ke vai i relation English. Au whakasi hawhai ako English ke ne toko nia koe. Koe hape mea ku ke whie mau. Koe hape a polo paremu whitaulaka koe pia mehe mo ini. Te ke au o whakasi o toko taha koe. He koe hui o hifo kotohe o tua mea kotohe me he vani. O ne hanga ia o investment hanga ia deposit i he mo ui koe ia a tangata. Koe hui me ke whai ngofua ho alo whakasi o ha tangata ko si whao iai. Pia ko si opene, ko tamani mea koe kātaki. Koe totaha i ngai whataulaka me ngai ahi ngai whaingata. Pia te tau au lewa ki tama koe ia ko whaka eki a ngai. Pia koe haka ene whakapuri na ne lava o ikunai ngai mea koe. Ka pa o ku iaha taha o ku lava mea ke sipoti, pisinisi. Pia ka whainga malai pe. O tau o lewa o whaka eki, pia tau o aku me iai. Koe hae ne whakapuri. Lava mea ai wikunai. Pia te lewa he pahe mea lewa ene mau tau aku. Ko siope ke tangata ina mea koe kāta. Mai te tau laki me ahi me whaingataa. Pea ko tui ko toko taha kotoa pe o kia ahi me ngai whaingataa o me fōgai. Kau tau hau ki tangata ko liko te he me koe toke tāpe ko specialist ena siope he mea koe ia koe ahi pe ngai whakatanga. Hanga whewhi ai ni lawa i kuna ina he mea koe ni. Pau te ke toki lau e wahana uluaki koe asi mai a seitani i whakataanga koe ai otua. Pa eke he otua ka seitani. Oki whata mai te tamai ko siope. Tangataanga tonu, whaiko tonu maa ono, tangarewa seitani. Koe uhinga ene anga tonu, ana kuhiku ho hanga tāpua ki i. He nai tui a seitani, ia koe uhinga anga tonu me whaiko tonu ka siope. Uhinga tāpua ki koe he otua. Ko siope ka tangata tu umari lahi o pita. Koe ngai aho koe ia, ko tangata tu umari o peise he lahi koe ho whanga manu ko tai mo lahi ai ilong le kata tu mali ko ko siope toko lah ai pulu ai sipi ko asi ko kamen tangata milione tangata tu mali ai petanga le o tua okay ko ngala to ai he nai tu o tua ai o kai ko me ia dai pesi ai anga tonu ko a siope alo ko va setan no foka au me ka to fo ya ho peta au ha me ka to tau mai tama ko me ngong au ha o e fa sipi o si te koe tau mai tama taha pawhia ngongo koe whakapulu, kāmen, o si katoa, koe whakamui taha koe whānau, au ha katoa. Mea katoa ngai hoko, pehe ko matolo hoi tapu, ngai hoko pehe fwoi aho peta, tau mai o ngongo komi, o ngongo tai kuna, o ngongo mati, fwoi aho peta, e fu katoa whakamonu manu, o si pia moe whānau. Koe hako whahinga response, ka toko taha ngā tonu, mo ui ki he eki, tau hiki he otua, li oa,
os singa mari ho mo i o tua pe ho mai fe ata os ka to me ka to ko pisidisi mate ko api ngawe tuli ko me api ngawe mate ho fa na accident ka to po ya ho pe ta pressure mai me ka to me mo ya si ope ko ha ya ho response ko ha ho fa fe ngai ki he na mi am ho ko mai ho mo wi ha we me ngong ko ta mate fa ka tau mai me ngong ko au ha fa ka sipi ko mate pisidisi he ka pisidisi ko ya ho ko ya ko me ka to ko ha ho response ki ai tawa ko pe me mo ya si ope ko ta po me fa ko lo o si pe a pe ta ai ne kolo a de business pe mo le fa mo man o su mo le fa na we pe na mari te la be no wana mo wa ta ha te si ope ma no laki tala mai da toki to ki la lo si ope tu lu tui hiki ha ko no ni ma pe aba no tu pe ane pe he ko si ho pe na le fu aki ko si ho pe ko te to na ha te le fu pe te au te le fu ke malo ia pe ai wa ko si ho na ke homo pe me muto si o pe a feta no me fa malo he na imagino ke si o pe na hala ata pe te au hala ata ko o tua pe na ta po ki ai maru me fa na ko o tua pe na ta po ki ai ngau pe me paga pe me kolo pe me business kana ke fa ko pe si o pe ke fa feta ia pe ke fa malo ia pe ai o tua o ta wa ko le so ni ko tai ta feta la ma ngai polo pare mo ui ya ko ke fa feta ia o te ke han o te ke lau hang ha kui ho mata pa hiki ho ni ma pe haleluya malo pe ko sisu fa malo te ko na o mai pe o tua me ko ya pe a fa tai pe na tau ha te le pula na ha halata ni ta ho me ya ko o tua na ta po ki ta ke mari pe fa na mo pa ga mo kolo pe business pe be ale me ka to ko ya ko a ho ma te ke to ya halata ha ni ha halata o ko tai me ta ha te mo le nga we mate ai business pe ha ka me tau mo tau ni to la fuka holo mui to la hia fuka ikai o tua to la hangena de hau muhammed a ta mai si o kai ki hau muhammed fa feta i pe ta po pa pa ko mo le ta po ki fuka feta i pe a ki fuka feta i mo fuka malo ia ai o tua he tai me fa ngata he ke tai mo ke a ke fuka feta i o tua he tai ko ia o e kau po uri ko tai mo fa hata o ke a ko ki ha fuka ha ko o tua ke lahi pe ia i me a ko ke fo wai he ke tai mo ke fuka feta i ai o tua ke acknowledge e ko ko o tua ke lahi pe ia my God is speaking o lahi pe o tua he circumstances ko o ke feta lahi pe mo ia tai mo ke vete ko ai ku na tala ke ho ko ta po ko fuka au se ko ia pa he ko si o pe mai pa o ta mai na liu nga o ta po ki he o tua o i si o pe so ka tonu pe me o ke fai he tai me fai ngata o han o la nga o e whakaholo mui, o e tako ke whakaikai e o tua. He wete mi tau whakakweste, ko hapa mea koko pehe, o ku wanga tono ko tau hiki ei, hako peke ke whakawheta ia ke ai tua, hako peke ke whakamalo ia o tua. Ko wahe hono wa, a teki ne wahe te golo a sio mi hono sino. Ko a teki ne wahe no uaki, a teki ko i tuai, ai ko ne koloa, whanau mo mea koe na ne mau. Ko a teki ko wahe no waki, a teki hono sino. Ta ia ke te mola setane, ai haka tāmaki mo no ulu au hono afu vai. Aya ko tui ko ya a te bolo a setane uri pehe ko hinga ni nga tonu ko hinga ni mo ui lele aya ka ba maha ki pe hanga ta ma ki mo hapua suka kansa ma mo hapua e ta fo le vaso pe me otua pedang le okay ko na hena tui pe ai otua ya ko si o pe ka tanga to ta o pe ma ha me pe kai o se nga o pe pidi mo business to mo kolo e ke ta hanga to be so pe otua na ke tui pe otua ya ke ko hinga ni nga tonu ko hinga ni mo ui lele na ke tui pe katau e pe maha ki pe suka pe kansa pe ba e ke haleluya pe si o pe pana te si ta ia ke setan ai hanga ta ma ki mo ulu ko me mari ke ngai pe suka na kulau ko ya ngai response a si o pe response a si o pe ko ba mo ulu aki au ha me ka to ko ya ko to ma pe a ba mu ha haleluya mo fa tai ka si ho ko response a si o pe ba no wana ke he ves pitu mo ba mai to e hana si o pe a fo ai ipu o ne hanga tere a kono sino te hopa dia ke fu ko fu ko me akala ka mana ba heta go ase fu ha mata ila be ka ke sia ga ko hanga ta maki ko me mama me ala ngamon ayo ko tumu ai tes na ko ya setan ta ya ke setan ya ta pu ka hanga ta maki no ulu ko na ba to ai si o pe me auto mahulu hakeia te hanga si o pe te fu ai ki ipu para to hanga ia tere ia pe hopa tu kepe ai ko fra to nurea to hanga si o pe to hiki ke to malunga ai he te mo hanga ta maki to ai si o pe ko ai tere hopa tu kepe pe ko to hiki ko ai ko mia ke le si o pe ta pone os inga mari a te mo ki fa no mai
ko tai a te ko he te mo fe ma ko to hiki ko te le mo ta hiki e lo tu hiki e au kai to hiki an ho ta ko ke o tua ngata pe te mo i hanga ta ma ki me ulua ke pai to hiki e sio pe ta mai tele pe hopa ke to ko dia me fa na kala ko ya ka ko ya ngai response a sio pe ke me ko ya fa na ta ko tai ko fe ta uma ke mo vinga polo pale ma mo fa ka ne fa fa ta hey, hiki pe ko ere mo, lift up the standard. To hiki pe ko ere mo la ngata ko ke o tua. To framato ato ani, to moni ani, hiki e lo tu ka pau na hoa taha ai ke hoa pa, hoa ni ma hoa. To hiki e lo tu mo au kai. To hiki e ana ho tahu ko ke o tua. Talate e make me e fai e o tua ko mo ui. Nai ha makapuna nai puna pe a, ko to na te ko i he ata, wa te pase o hoka ki he pailate ko ya makapuna ko ni ta mai ia ngata o mu i he taha na hi kepin ko ya. Ko me le mana ko na hanga he pailate o te ki hiki o lunga baka te malunga ai de puna. Os banga hibiniti to ni podia ki he highlight ko ta ko ngata no ke mui pe o ki he kepin fe me ke na foki to ki to ta ya ke highlight ya ko lunga to malunga to os be banga hibiniti te ai pasi se ko te ni podia ta ko e no ke mui pe ai he kepin ai ngata ko ni to ta ya ke highlight to malunga apito ai bakapuna pe os banga hibiniti te fare mai ai apa ila te ko ni pe hai na ta tu vai atu ko se mate ia ko tai ko na na uta ko ke fonu apa e ka dole he passe ke pa ila te ko ni ha na ke foki ke ho ka pe o mai ki o te malunga ne pe fa ka le ta pa ila te ko ni ko na tu na ko me ko ngata ko malunga ko puna ko ka puna o ko sa foki ke ko me ni mo pa ko futa ma ki ai mate ia ko malunga ne puna ko te fa ngata ia ngata. Pea koe ngata koe taipe a setan na te bolo. Kono mai. Koe maalunga ho puna ko le fai ngata ia me ia. Isa ia whanau tau taha ko kina do whanatari ka si homa tina puna hame ha ikare. Ko ikare o hawe matangi ka te mahike o maalunga iai. Pea koe ke lawa ha matangi mo ha pahinga ha o natula ke whitawaka mo ika he puna maalunga. Koe hae maalunga ha koe ai matangi o maalunga ai ikare. Ko whaka ofa te fure he masiki viu e nau whoreka mahi he tapa aki he mauralo whitaulau na mo matangi pia ko natula ia siope tai me hoko mai ko e whakatanga to hiki ko ke toi maalungai to hiki he whei lau to hiki hake anga tuku pau whakapapau to hiki hake lo tu mo au kai na toi make he mea ne whae siope tai he te moa ki hangata maki fua e ipo tele me hopo atu ia ki he fue toi kehe ane le molo ko ia o te ke loto foi ona ke loto sii he ko whakapuripuri a siope Aku ki whakawheta ia o tua he taimi mea o ke whauai a takai whakapauri ko ia pia ke aku ke to hiki ai moui to hiki ai anga tau hiki o tua he taimi o whewheka mai ai matangi me whengata ko i wahi whakaosio siope tala mai na tāpua ki he o tua siope o riu ngāua mea ko toa pena e to he te volo me o moui e to whakafokia te o tua he ko o tua ia o te whakafokia is a God of restoration te whakafokia te mea ko pena e to he te volo pa te whakafokia tu ia o riu ngāua ko whakapuripuri a siope he mea ko ikuna mea ko ai me whakatanga ko pe ko e mo wi ako ke whakawheta ia o tua he taimi o atakai whakapouri pia ke ako ke to hiki ai mo wi he taimi o whaingata ta mai ko glotia ke a fion ta waki eike to taha katoa pe pia ha mo wi o fua ta whainga matangi ta whainga polo parema o ako ko glotia a fiona ama pe ma ngu tu haleluya whakawheta ua hanu pe launa pia toa ke to hiki to e mau tau hiki te koe he ko malunga ke mau hiki ko ni mo ia te molo pe atakai e ta ba hiki mo to ke riunga o fa ta mo palomesi ya siso Christ ko alo ko mo fo mo wi amen